sana mulithire wa Miru TV nontu waitana mbere kurumira Miru TV gucokero ringi nyuma ya ubuthomera nteto na kinya kuleithiria yarikiri mangatheti nene ndikaiteneka ningwatanirite na Boy Child Advocate Rani Eric Muguna tukethe tukileithiria ugima bwake mathwani bokana kakaiji antu arume baraba ingi ni bethaira baetianiria ugima bwake mathwani na baba ingi ni beomba kwithira bakiangaratana na kinya bamwe bakomba kwithira bakita moyo na ikyo ntontu kwerwari tombita kwithira tukiwatanira na Boy Child Advocate Eric Muguna nikenda komba kwithira aitara antu arume nikenda kutira ugima bwa mathwani buri sasa wene wana etrori na kiuria ranire na batu kilokera na mboko na ndi yakioni kyaku na kinyoko olwani ututhiatira kiri mitandao yetu yo kinyaniria Facebook ni Miru TV Kenya, YouTube ni Miru Digital. Karibu sana Eric. Asante Terry. We sawa? Ndi sawa buru. Na ndi aja nontu bokana kakaichi. Ndithire kamiro le okay the muleithire wa Miru TV mwire ritare aku na ra umite bro dithacia. Nikenda kinya tukiambia radio retu twarianirie turi asore. Tegeri ba Miru TV unimbeja wa Eric Muguna kirianchi. Na kanali yetu alingi Eric the Boy Child. Ngugi yako ni nyingi mono Terry. Nontu ni ndi MC, ndi mwini, ndi munyamuremi, ndirana security. So ngugi yako ni nyingi mono lakini gendukira buru mpenda go commit myself gikyo kana kwinenkanira mono gikyo gotetera kana kaichi. Nontu kwa wiko mono gajwa nkorea kwalira nkona gatitite bwega na nkamenya mugongo yetu yo meru kana nyante guru yonde nyume kagita kejete kukethera kana kauga kuriria buru na ikyo gitumi ndachitire gutetera kana gakaiji ki program yeta wa Boy Child mentorship program kugekira inya na gukonya kuna wirigiro bwa ruju tiura kukarira ijora ruju kuna wirigiro bubega bwako na kena bright future kana utoro banyumene bobo donchi yes na ndo atarire kana kakaiji na tikana kakale ndatarire kana kakaiji na tikana kakale no ndo bakwithira kana kakaiji kokoririte kila mahali ukathikira thaiji Terry kila mahali kana karaka kugwa tuiga kale yake twa empower twekire inya kana twekirire kana kakali muno kana kakaiji koriria nyumene aja kakaiji ko gatajika kana ko kagweta wa muno lakini no ntupa technology na civilization na kithomo ra gitete gichinjaia kana kakari karekirwa kakaije karoriria nandi kuja kuria risk kana kakaije na koikoririe iro ndonere na ndi antetere ntiterera kana kayora ndi ntomurume ni ura kabatere gutetera no ntugatena mugatete kakari ke sawa ndo ndi ara ya mega kakari na ya mathongi ite kakaije ikokoririe ne kyo tumi to chitirete na bangi kudibya bante bitetaira kana kaije ondo ikoke atari we imagine tere nande okurete okaga muntu mwe gukura uriya ana babonde bali no kaba bona kedro tekana kaije gake kale ino tigora yes yeah that is the keke tumi ni baya sana Eric na kaja karanto rume kana kaije ko kera manto ya momo but you are non to men are believed to be strong kuri kuna expectations ya society ati mtu murume ati batere witakiwa manto yawe no manto yako kwa witokiwa manto yako kai muka hari rakero ko korera kai mwana no ati antarume bomba kwethera bake si express without judgment ambere nya withire boto bakeberu ibudhirite bukiona na yakana kaije gatebatere kombie unangira soft kana woro mugabo tukana ndinyarire no ntubo muchumbura ati kumba kubuga no ndwarero gukurira yamuka ana buko kombie buja mwari ukona lakini yakero gakombie buja mwari kana ikona mantu yo muchumbura ati kuona okwira kunjirera ndongi buru era kana kaije kumba kwereza manto jaja guchumbura kintu kia mbere I ya chiali kana ngandiani kana no tutite ana bonde bena chiali ona mwana we na ngandiani na bange bena chiali amuonie wendo ndo gukeja gutwika na kwa value ndikana na kuonwa na gitumi so akomba kwereza jara gukurukira lakini tere ukeja kuthira we na kana kaka yende uka distance kana ukagya na ngapu giko utia kwina koja muchiali kana ngandiani kana woro ukamenyera
katiumba kuona kanya gakumba gukwereza lakini ukamureta akuwe no kamuonia wendo ndirena mantu ja kumuchumbura kana stress akomba gukwira baba kana mami kana juju kana ura bena we no tupa mubena nyabanti bao meturarira kana akaje kuma kanini monko munene kono munene na tutu nini bonde ni no boy child na kara kanini gakora na mantu ja tibika na gakora na stress no okeja kwa mtu munene akeja kwa mtu ndukije chietu yaje gutuka ukinya stage ko na hare mononto ba mantu jara kurukirite so ja community kana ya society onde ituende kana kaka na tukonie kali na gitumi na kona ikendi na kakwa valued kana igakonwe gitumi gyako akono ukura ntu bomo makira nonere kura ntu bakoma makira na twagakwiriria ni twakembrisi kana twagakumbatiria nyeno ntu akona no mbete nkera teri mantu fulani na akandikira no ndiri atia na andikaira lakini watu kamwana uyu teri eja kiogwe no ndu muchumbura kumugondokera wamwireta nara mwiji yani kumukemea etanara mwiji kwa we mwiji batera gukabira mukabira otane ndandaru batithe yoyo mwana ora agachwina akamatukage ndu mtura wakwe omba umutethia ati umutethia lakini watu kana no kumwa attention no kenda komimbi uchumbura mwana uyu akono ubaba leo no tubaoni mami leo no tubaoni kana thiri jojo bakara kana anti kana kana gwevoro ngandia ni urawe nako akono uwa leo na akomba kueleza kintu kira kyo muchumbura lakini atione tyo wendo kana onwa gitumi gya kwethera leo nya mwana konjoka ya kudia mistake kwa tweka uendere twarongina kana arongina uju omutenga akona wate na gitumi nikyo tumi ukona teri mwicho yo anduko akambira gotonya ki mihandarati kana ndawacha kurebya ekenda chimu comfort kana chimuoni sawa na ati sawa ndo nagere muntu kumwenda nagere muntu kumuonia gitumi ya kwithira ariyo na varie weja mwana yoroni yes antu arume bari na burden nene mnakuma ni na expectations ya society muntu murume no kamenya kira nja yawe no breadwinner ano kamya burana baita skuru nende na expectations isi amweka watine bwa kwangarata na kimadwani yeah mena ndi tiga ya baiya ntuba ndigoro ya mbere tie guchinje gwatwika no butethanie na kuwa twika bugatethania jara mengi ala na kuwa mware gutwika no okwa muntu kumblend wini aja na ndime amushona na wega kwaga ishima gento murume ai watwika tumurume ate komba gukaza na omba go provide ekathina ande nyaga kira kugurana nontu akagurana atakethera nya komba kushughulikira family ate na uwezo bu na no kira kugura mware wina mbecha kana mware we stable financially stable kutwika nawe ate mweshima ndukuona so dinere ja kumania na ora mwana wa mbiririwe lakini keja kuthera kuma mwambirio no nerwe wendo na hatirirwa mego na support ile ya cheli ego support mwana jore ongi utigomba kumbera teri ugoke ja guta thoko na kana ogeta town kibara bena ara disab kana babe na ara bare ja muchiari uri kana gakugurira kana gaku gakari gintu ndi gaka kwa oi mweje tira simbekerera to no akanya nyana byo mwankayomu no kona sara nda kamenya uni angantio gitumi ninjeje uni tena mwanya na kuri chinjeje andi ikekene kam self esteem kana morali jora jo kungangana na upambano turone lakini akiara ibo kana agekero inya akamenya kono ntuike mtu gitumi akieja motivated jora karongi na kana dero te karongi na kada ibo itweje ake jora umba kwenda kare gakugethera kari utwike nyamwe ngono wendethera akari uthiro rio no ntu bwa kagita konde mwana wa kona nendi na at least yakomba kuthingatira uri acheli baba kumona kana ngantiani kana mumenyeri ibwa sana bwana hili kikiri mentorship program yaku imadena yede kumbeta kwethira wetrimana nayo kana ni madena yede kwantarume kana kakaije pedrite ba ikilokero gintu kira kiambere teri kana kaije ko kurukere gintu twetaga depression depression ni kuri kunoga kwa mathugani na kunoga huku kwa mathugani dairia kurukira mantu ja momo na akago kwira definitely gakathugania sana na akara kithugania nuje ni othine mathugania kauma na agia na thine mathugania gintu kira gikathingatira au agaitonyire kindawa cha kurebia na agaitonyire kindawa cha kurebia no ntu anywire njobi kana bangi ikamonia mantu je sawa lakini uma ya te sawa no ntu miambo gitekathira niki tumigona thai teri
ke rehabilitation center ira twina cio nthigurune yetu antu bara baingi bekuria ikana akaiji na ndariria kana akaiji ndiariria ntomurume iki nontu kuma mwambirio aritaka kwa 20 stress cia kana kwa depression yuaga mtu kumutirira kana aga mtu kumumenyera kana aga mtu kumungaidi bwega so agiana thina mathuganio atonya kimiandarati kenda miandarati nayo kana ndawa cia kulevya ikaraja kai kumuonia ja kama ntu yabu ine ja tebui mwichone kiongota kai kathuka iro kona bali mandu boka bayo nande boka ja kuba ikaya rehabilitation center kana nara gweta kuthithwa tatumba kuga iko tiritwa kenda mathuganio jabua kana tigana na ndawa iria lakini kaumo kwa mandu ya yonde ni ara mwambirio iu ni othine mwera nene gitu kingi kira challenge rambe jete ko observe ki kana kaiji ikwaga mwene yani gatena kiene na okaja gutegera baga teri antu bara baingi nande bara ya mantu ya kana gakari uraga karabwa nai so mwana uyu atena muntu kumutetera na ndajira kumenya nya batu ya chiari gutwike ugo we na baire ana bai ba ku baire kana gakari na gaijira kimi mwana muje mbi bije katena chiari atia kuri antu amona agitirite mahali fulani ndethira twana twire twepanishawa twana bugo twa grade 6 grade 7 yugo grade 5 kana gakari na gakaije nuje ba mucheli umwe abetere market bachererwa igochoka mapema bagichoka bachoka gutuki na ndika gitaga kwe wandinje kana kwathibiwe muchiari kana gakari nyina ajokerie kiegeri umuje kiegeri akauya tuguru chau ina agwetere market bachererwa ntugi market iriku nuje kiegeri akorwa akyo ko kinya kagita kana kaije kupanishwa ithi akagea atonyana nako muchiari ngwande akinyirwa Watu kamona arije merugiterie goka mpuru era mwana uorahiro alura wakero igore merie mwaro nyakwe ndio kuona babu arome gwapo kuthirania nandi ntumurume wewe ngwaje muchiari ala jethe wewe ngwanya tumiro na mwana uyu we atena nya mtumba kumu tetera ya muchiari ana baba thithite makosa jagwa nene ondo abe ya bachereri guchoka nja mapema lakini ge punishment ni gire mwanya nandi nya chiari bongo baga arume baga changia mwana oria gutwika ati kuona yaka akwendo so definitely akona tena kiene botana ya kanisene konja nyangu the example ibiado the mendi the yabiado no ndo MC wigo wabieje bikeyo tukukura akuru ubo langu njira ndo bakwaria utukwenye mndoro kwaria le mtu umwe senior mono mtu ene heshima ya gendo walia ro akwaria against kana akaiji iru walia ro kona ni akau eni umwe akuya manisha no mona kuru ondoruga abieje bikinyere kyatho kethirare bieje bikinyere bikarumuirio ko mwana ora kona ngao ni tena mwanya nyana nyamucheke thaka akona tena mtu okumutetera na definitely ndura ika challenge kiro bangi nyakwaga support yekira twira nya financial support okethira mwana nakwenda kuthoma lakini atiko na mtu komo support niki nontu bara bengi baruga owe nyoka ra kuthoma ngakugura bikibiki ukarinda matatu lakini mwaro nyakwe yani nabanganu athome atuike mtu ogitumi nontu no kirwa age amwanda atuika otheri akaranja ya na mwana otenende lakini kana akaije nyakwa tuka challenge mbecha ni jire urabomba kumera yantu babendi bobwega ijabateri na bangi barabandi kiminde ekibwaga support urona ka ubumugore bikibiki aringa matatu na umenya mwana we na interest ye kuthoma na no umume lakini akaka support so definitely kaka atachukuru reteri oko mwaro nyina kuthoma mwana uyuri na tere chukuru atathoma na no kali na ena uwezo wa kuthoma no ntuno mumera kinagero kumbo support nontu wejo kiaga pambana na maisha no ntinto murume ageta mujengo angageta akakarugura biashara cia ina akwenda kuthoma so mpaka nya support iki mathomo jakana karakangira komba ku support wa raira bukona gakiro no ntunaru atere tugera yauma ukayegua kana karega kwengwa bici gakaranja ya muchiari achari bara bengi no bangangane gututa gachoka ngachukuru ate akurukuru sira basi kana ateka hatumiro iwa dieto ate hatumiro buthuku na ya ntore ne kana na ya tauni kana ukaigwa nya ate korore na njira
agia mwana kana achemania manto ya tibu inde kana gakaici watu gakengero ofisi kiume gekuthira kingi na kingi ya muciari wote kunoga muno kenja yoro no gakarongi na kenja so nyaja aciari mwana ora kona nyate na support ye go support ki mathomo so definitely agaga nyamorari jo kuthoma teri na iro nyume kagito kaya kuria raisi muthaka ora kana mwana ora ngi bwaka muntu gitumi akethera ri naja ki babu naja ki mantu ya mindia kana ri muntu gitumi mwana siasa kana muntu nyonge utaithia community na ere wotheri no ndo nagire mutoko okumutirira definitely uthi future ya kakadira na nya kanisa yongwa at lunch ni batere go support kana gakaije no ntu support ye kana gakaije batere kumakona chionde goroji muntu onde umba kwa tetheria mwana ou abatere kumutetheria no ntu akaga support ide nengi na challenge ingi ira mbombete ko sabu ikwaga wendo kana gakaije atu atendi atia ora ugwe tu yani myanya ora umba kwa address mwana okutere tuge for example na aru awe na kana akaije na kare ingerekano kuna nkanera kimutegeri wa Meru TV ingerekano kuna nkanera andetere na kana akaije na gakare yani nyoro kwariria na bau ni go portray wendo kirebo tuge for example uke address kana aru kare ukera mam kula chakula ulale kamam anyada wandi kamam unaona monka mwana kwa mami nampendete baba nampendete lakini ikinya ikana akaiji mwijo enda kuraria ona kurara ukarau tukuona uwe mwari yeye kawati na gitumi so mwana ora atina wendo atikuoneka indi na otwika atiendi nyamantu jara yongomba kuthithia na morali atithithia ko nende urenda kana kakaije kae pampandi ja kaukangi nduga ya kakari ya kaukangi kaka kwa pampandi akathoka antikuga pampandi na njire nduku kuna kwa pampandi na positive way ina positive way ara akuona ou ari na gitumi na ari valiant mwana ya mwana orongi no korirwa teri Kimeru kugaga gutikia hare muromo gitiga nyoru no bombigwa so rane nyamo kenya gwikira kamwe kaka gatiwa umekira ke kare kauga kare no ge kare kaka kaije nandi tunde itwe pampandi ndi nanjirere baterete no ndona kuko kundekeza mwana teri ndiye tumbotumia jitore kwa Kimeru kundekeza mwana ko munania ko nania mwana wa muthukia hiyo gwatwika kinya ari na makosa kumu orono panishite mwana wacho komwira nyamaza nitakununulia sweet yani makosa hathithia umupanishia muciari ochoke omwerenze kienda akira na imakosa umupanisha ira kumeoko muthukia no ndure okamupanisha nyate menyimbi umupanisha nyate kenda ku concentrate kurekebisha makosa ya ku concentrate mbio kangorera no ndo kumpanisha ukora so ntikuga njira yeuni hapana ae pampandi kana ekiro na njirere batere jole ongi na bonde bethire be sawa na rengirira bakora pa pampandi muri bakora ba fees challenges kabare mawa no kakona na babare pampandi sana baka nyaka baka kona mbese tumbo batere ige sumbura ige gito minguga tere nya tukaga kwa pampandi kana ga kwa maisha mega muciari ora mume no ora wije mwana oju in future akethere nto murume akethere baba omuntu kana ari tugenya mami omuntu tugakethere ari baba omuntu turaya kana gaiji na kuomba kumurera kagita kau gakinya karemo konja mwana otakurukira kuitangugia litano kuitangugia kinjara chiawe kana na mathogone kana onerwa gukaza tugenya gukaza guchumia nyumene meatha ira chemana yena manto ya momo turo ne no ndo ataja kurukira aja murema na murema jaka muchogia rangi mandarati ntuga yana bata ipure kono ntu tibine lakini kwa mwana wethara akoretwe na maisha ya stare kutiki athithaia no ntu ikababa na kababa konja ya mwana ora wethara aciari ari mwana okaiji wenga ina family ana baba bahari kathuka sana baraba ingia bathuka ntuga ibothe ndi 99.9% kama thuka ni niki ikundekezwa no ndiko kana kaije gonka akanoga kababa akanoga itunu akarao muru utingomba kwitana ndika baba yani gutwika mwana u uria akuretwe kagita gakinyaga kuthira na mucijo wawe kana nja yawe kare mawa ataitangu gikonja je kapeni gwatwika mali jara bale nayo yakuthira aciari ba gwita ntubugi bo bamukuretie na kumwikira na kumwika maisha yao
agatigwa ari wenga na ndi atina muntu okumushawa na mbeca kana okumwikira mbeca orara nenkairwa na mali je thena jono ntu atikurite na njira ya akiri kumba ku choa atemenya kumenyera nije gintu tuchwete tare utemenyera eno ntu tene uchungu bwake ene gintu gwachwete dai tare ogekero mushara utejo nyangia no ntu nije kintu kira gitumete ona mushara yuyu isacrificing ana odithe kuja TV ni ana rendio ne kila wakati ende kwethire intobikali ou no mona nkaruma gwejanga itangirie kominga ko nangera kora ndio nywe shonda yani no kinya town na ara ichithire no tu ni te kunogetie gochwa so ikaenda kutuma otheri yes na tetomba komya kana kaka yiko struggle mentally kana kaji kintu kia mbere katwarire kumaga kanini na gega kanene gintu kira gitumaga umenya mwana uyu no kurukira kana na guchumbuka kimathuganio gintu kia mbere gwitenga kutuiga na ndi na aretana ya na chore na arejaga gi family au bwakarania amwe bwinde ndiranya bukure kana ego iburethera buri amwe lakini oro vasande ngano nyumekaita kaka iteri ukona mwana wakwa mbere gwitenga so arenda gukarare wenga no mona gucie isolate ora witenga wakara uri wenga akarare wenga na gwatuika atikwenda ukarania na antu ketha ni achore aretana yabo kana na arejaga karaki ngatharinye family na ndi akwambire gwitenga kiu kimwe gakiona ni ya kuonania mwana no chumbuka kimathugonyo kuri untu buri o poko muchumbura onto mbere ketha na arare sawa na areja tuge for example na areja nyaka take lunch kana supper amona bange ge family na nande na iya arenda kara wenga it means kuri untu pochumbura mwana uyu kimathuganio kintu kingi umba kumenya mwana uyu no chumbuka nako kimathuganio igo change nyametere tabia tuge for example na arare mwana okwirwa akaigwa wala twethaga kwatheka lakini andi akwambire kumbievu na njire mwanya pero ora mutuma agatumika bwega na ro mutuma ageta na akeja lakini thaici nambire gukaraja tirema ti ignorance yani ekana na kamwetire ga ukaraja kakuri untu bwambirie kuja ndene wenya no mutuma akajukia nya ethera mutume tuge for example ndukene ya makutano akajukia mathaya ere gweta kuja so no ethera mwana uyu gintu kyo muchumbura na coordination ya mathogani ya weti sawa kuri untu bukumunogia na kwa tuka kuri untu bukumunogia ore arare na tabia ikari kambire guchinjia na njire mo kanengi na ya muchiari kana ngandia niyo kana mukariowe ukona mwana uyu gintu kyo muchumbura na we muntu mume mwana akaya na tabia atirare nacio no batere kwithera wikini kwenda kumenya imbi in group ya gwitaniayo ako group ara introduce rekio kana aratonyanire nayo etebuiye yotoma amberia kukara uyu na de monya nonaga aga interest tere untu ko mwana wethera ko neichieta kwa hobbies hobbies ikira mwana endete kuthithia rari free othe na ndi mwana okuoka eje endete gucheza football ndo bieje biendete mubira yo magoro mwana ethera endete gucheza mubira yo magoro rari free lakini ora wasande ni akaga interest ya mubira ni ubieje biendete gucheza lakini ndi atigwita mubira ene ari yani gindu kira wona endete kuthithia na ndi atiukithithia ukachuria na hata murume tu kana for example nyari to muguna jawoni hata muguna atigwita mubira ene kibije bingi thaici untu bu ikionaniria ga ukonia mwana uyu no hethera gichumbuka kimathuganio nontu fulani nontu kethera untu bora arathithia ati kwenda kubuthithia definitely aithethera kubongia mbere kuthithia butebu na bubuthuku kana ethera completely utebu akuthithia jamuchiari kana mukario mwana uyu kaije no batere kwenda kumenya imbiu iratumira mwana uyu aga interest ya mantu arathithia ko ana nyabendete gwita guchetha bibi nanda iji music instrument ndirari free me akona be interest ya music ano kethira arenda kuina ndirari free kana rira ira tutagaresha time ndirari free ende thaici atina interest ya mantu yau ariguo kara igwikirira kiyo tunde atikumenya kimbia kwenda iwi kionania yakonia mwana uyu na guchumbuka kimathogani na kuri untu muchumbura na njira imwe kana ingi bangi nyibaga interest ya kure nuye bieje na achorari niri niri byakanto biroma kanto bwega dona nya mengi gwa bieje akana gaje me amono mono ya batura tukuritwe na no kura thani imwe no gacha kokongera ingi lakini andi na twire nya kure mwe kuthira rani imwe ari tire irio o gutira no batere kumenya na ta mwana uyu nya appetite kura yorite
na teka ajitu meno batare komenya teka ajitu no mwana ajitu no naga kajitu no naga olari na laziness agakona mami ntikuwa kanimba juri kiongo kana nyoko na gitaika ukona kajitu lakini ukona ena tule nyako aga appetite kule na ati ajitu timizi mwana no wethera gichumbo kaga kimathuganio no timenya ya muchiari na buti ontu bagukirira jamukario mwana ojo kana muchiari mwana ojo no batare konda komenya mbio tuma mwana ojo nya aga appetite kule na kana kaije mbuga o nyani o 99.9% twana tu chiara wana appetite kuria chiara wana appetite yes na ntarume babara kura na bona tetomba kumenya babara kura bena twebari na jasio umdwe na marriage antu baba ore na tetomba kumenya ana gukurukira tuwe na tomba kumenya ari na thina check mathwani kana gwa na guchumbuka ke mathwani mostire baraba ingi gintu kira kya mbere kyambairie kibo nyako gutwika otikia kwenda kwiro urona gutogota muthuro juthi ara juri yani gwatwika uyu murie gintu tugana ndi uyu mukuroku kana tuge mukuroku oruontu ka gutogota na kwaria mate na ati kwenda ku pay attention ki manto jara kwiro ara ki imanda muwe jara maingi muntu jo no ethere kuri untu bo muchumbura mathuganio ne na ati kuona kwira kana o gushare nawe untu bura buma kana igwa kwa relieved anoka tunae no ntu ijojoranite mantu ja kumuchumbura na muste antu bara bari ni bari kana baba gorene nije kuthuka kwa mathuganio jao kana kwithira bena challenges cia kunoka kwa mathuganio kujana gwa sometimes nyima jukumu jara gukurukia tukona for example bagwe na gujali ndisi mwana ni abwekere nya muntu ora no ithire into bira gwitwa aya kinjewe kana kimushi jwawe at that time ari down kimbecha atena gantu atena kora kini kuningana mwethire joro ko mwetia muntu bo atoma akanoga mathuganio na anoga mathuganio akambira kwa ara ya matena gutota enjira ku defend na kweberia mantu yo karoke mweraga so we jamwe kuro kana of course that ko jamwe kuro ntu muturi challenge kana nyari ja babo ku no menya baba no ethire kuro ntu bo muchumbura mathuganio ne jawe no ntu kithira ti wethera karire rengire how comes that ichi ni wa gukara kuko maisha kuro ntu bo muchumbura na ibubo to maruma guchinjia ambire gutwika otigintu akonda kuro kana jara maingi nyokona arendo kara akiri uti ko muchiari ko ntomurume wejaga na nkeru njewe nakejaga akumbateria twana bakalingwa 5 nini gutine yani kuguirirwa kura kwa family yewe na akina ndio kuona tere akuyakiri na ate kwenda mantu amengi arenda gukarakiri uyu ena thimu yewe arenda gukarakiri otigintu akwenda kwiru yani kushiana babi kwatena nkeru iria mukuru ujo kana ntomurume ujo no ethere kugintu gikumuchumbura mathuganio jawe na that why akaliuna kana ambiria gukara uyo na atithera akaliu jaja jamwe kuro we buga bukona muntu ngi kansorongi ake jaba abwaririe thayu ukona ntomurume kwa kimbiu na otio time ekuja kumupampa na nteto ite tugicha gitumira lakini nteto kagitene ka uchumba kumunogeza indi we imagine thayu na ndena stress uno akone gintu kimuchumbura mathuganio ne we jaja umugire mbu anga wejete kufikiria uno ntu nije na ra umete anga mantu ni yanga umete anga kira kabagu anga kagitene jako ile ona na ndenya atani kwa violent anya ka aggressive na kathura untu na ndi wanya mtu akuringa mtu amutiria no ethere ko gintu kyo muchumbura mathuganio ne jawe na gakwa kanya mtu o gushia nawe kana okwira ndingi no ejenya ukona na aragira appetite kuria menya uwe ngwanya ja alidi ukethira ko mantu jo guchumbura teri umaya utumba gutwika irio wena mo appetite no nga gwatwika ko cases ira twero kwa andu bauga bena stress bawela bena bindia ko kichi una chini nkaimono agingi baraba ingi agichumbuka kemathuganio ntomurume wena njewe yara maingi no ne ati nyamirire kirema akaga appetite kuri irio no ntunije ntomurume o munene ya nchamba ja uni na batere kuthira kirumaga bya kore bohega na akanyira tinto murume okurume ichiko biere ekathani ndena nije beauty irio ya ntomurume kunyira kwa ntomurume tego ichiko biere so kaja kuona kwambira gutwika nyamurire yuremere ntomurume ujo no ethera ichumbuka ke mathuganio na jamu okuru we ugateke ntu bobwe
bwa urahisi. It is good okachwa ura umba kumwariria na njira iri kam kana ikirereti ombera baba fulani kethiri baba muthomi imbiye na thina kakuri ukuna problem me muntu kuona na stress na ukamongera ingitere tayu anogi inyo ntu fulani pengine no ethenya geta irigirite bakari wa chiaurana na aja na gwitua bici na gwitua bia kuria na gwitua bia gwikira njeje no brand mina no kila kitu na nagire mbere kana nyuma othenya atinde tote kiarite so atinde na stress na kunoga kwa mathuganio agikinyana na agochoka akinyana ntomo era kinyethero tukiorona Luija antu bena thire na bende ne ibanyunyanya roje bakaya mama no bure nkimanyana roje na buka mama tiko tuka thayu na ndiagire stress ya utuka nagire no ntumustiri muntu ni mari njikira ke ko baretera thine mathuganio tekingitere imajukumu jara jembere yao na batena uwezo bwa kana batena inye komba kuja kinyaniria jonda at the same time kana era tutaka ne chungu anxiety kwenda kuthithio ntu na utina uwezo ba kubuthithia ade netanirie na chore bena ngari friends bawe bali paka magari anawe alija bikibiki yenge kwande jayo ade untu bora bumwikire stress no ndurande na kwenda kugeria gukinya ara friends bawe bali yola ni ani mona pia pressure achole bara wetania na bone antu we sawa na atina uwezo bo kinyau bali na atumba kuma kirebo ande ni omba advise ambo ichaundi etania na antu bakirasi yako udaje gotania na tubana mapurano oto kwa etania na antu baraba kono na mbere no etania na baba kono na mbere lakini naku no wetetere na speed yeteku nondu ndairo kambira achore baku iba mahali na maprado na wibikibiki ugoijete ayo kana nyamo ukamata wonde kanore genyethiri bakuona mbere ukanoka kimathuganio no ndukona unini muntu otheri kibaba bonde bwatonya ki utirira nene mbuga ko take lunch akaja bere ambiro ngiri 10 ugo nije kabindi wambire guchwana aro itambe cheche ko bakore ya lunch nyagwe kana kuya mantu ethire na ndi baba bakukunda tuji ndokona so muntu wabo kale ta stress na ofie yes Ivesan ana barabareri barena self esteem kana kuchitikia ibomba ko cope better na stress sorry ako kwira ana barabareri barena self esteem kana kuchitikia self worth ibomba ko better na stress ibomba kana nto kulingana ora mwana areri na mwana cia ibomba kwithira bakerera ana boko tira bare strong mentally iyo nande tukiariria muno rutererwa kana gakaiji ora muciari omba kwarera kana kawe gakaiji kenda kethera mathuganio ne ke sawa ira tuguta mental health gutwike ke mathuganio ke sawa na gutuntu boga kinya kagita ke kana ke ku boga chumbura kintu kira kugerere kia mbere tere yoro mpambire kuga na mutegeri wetu wa Meru TV mwana ona kenda ari robwega kuna kintu gitawa wendo omuciari kiri mwana utumborera mwana tere utimwendete ikaomba korera mwana uko atotimwendete ngakenda mwana uyo kaijo mbokora ali ni good ali na good mental health kana akura bwaga ke mathugani ora gukora jamuciari njirera ndonginye kumwore na mbere tutakinyage point iriko kana ingi imwende jore ongi eja marongi na kana jarongi na no ndugukwenda mwana wakora twika muntu gitumi ubatere kumwenda na kumwenda na njira iriko uria wendekia kana gakuga kare gakara in the future ethirari na ari a strong human kinde gurira twina yo thaici nyakana gakaiji nigu batere kwithira ung'ang'anite so undu bora bunde wije ya muciari no butume mwana uju agakara bwega in the future thithia gikana gakaiji jora wendekia kana gakare gakara uro makaira kana gaku gakarira kare ugwatine kinya gakaiji kama kire uno ntugore na mwana wakura bwega ki mathuganio ora gukura kenda tikeje kuthena thine cha mathuganio in future kana nyumene so ilazima uhakikishe mwana uyo no kumwenda kwa vyovyote vile nekeje gutuka nyata we na ndo tebonda me abathari miaka na gakari na gakaije kuba mwe na twana totwezi yake ndiariria chali bara bategete TV yetu ya Meru TV na muntu onde rokuga ruga yetu ya Kimeru watu katona twakwitwa twezi yake tunde antu benge mono ibaugaga biji ndemi uti mwana oremaga uganya muciari igwe umurera sometimes na njira ekumurekaniria karema no utumborekaniria mwana teri
utio mu question utio konda kwethia orethia uyu mwici anga u anga gakara wethia aterema akarema no ndo atena muntu ku momenta lakini ena muntu ku muoneria njira ira ciagirite injega cia gukora nacio ya mwana definitely mento tomba kuga ana bonde ba tuijika bakura bakaboteri apana ngo tutina nyaba president betu kana wana siasa ba betu tembo ichaunt so kumanshi ba korirwe bwega so da musiari kana ngandia kana mndoro karana mwana uyu iju kumwe kukwenda mwana uyu bwega kumonya no endete za parental love kumonya no mwendete na daira kama mami na mbendete kana baba kana ndi jojo akala kana anti anko wendo igintu gya gitumi muno buthira ya nyama ndo jonde kintu kingi imwana uyu ukure oro ukumukoria omo support kiruntu bura kuthithia ko mwana wethaira ena talent fulani for example tugenya talent ya kuina mwana ora watuika ena talent indenewe kendo mukoria bwaga ja muchiari na mathoganio ya yethera yesa sawa support untu bu kona kenda kuthia bo bwaga iyo tumio kona tha ici tere turi na ya CBC ere to CB what CBC era CBC na ndio to CB eta competence what based what education competence based education ere tayara kila mwana akumenya kuthithia muno kana kila mwana akumba kuthithia so ya muchiari kenda kana kaiji kakora na mathoganio ya mega kana kena good mental health kana ugima bubu ga mathoganio yo kana kaiji gekora untu bubu kuona kenda kuthithia na bwe muguhiria mwikigire muno kibu and of course ite kateri omba kuga kaomba kuona mwana akenda kunywa njobi mwikira njobi turi ariria untu bubu kuona tuge for example mwana uyu na kwenda kucheza michezo iji sport tuge nyetheri mubira jo football mwikire kiruntu bubu nontu untu bravo indenewe ni umona talent na mwana athithe yuntu burendete kuthithia na ngurewe yonde ikio tumiona ari angu kwira twa thomanya obese na iye obira into bira mwana endete kuthithia ari free so untu bu endete kuthithia ketha kendete kuina kethera ikithomo endete muno mwikire gikyo mu support gikyo zaindi mugurema kuja yonde yatana guru ande guru neje nonto naku tetwinde tere tumba gukurukira raini ne mathomo tutetheka twirane uma bumba kio tumio kona simbi yeje jete kenda barabare muiro tere rurungi batire muiru ko mwana wonaga imunini na nakwenda kuthithia kuthondeka twinto na njara chawe uthire kale ndio gakuthuka aja na atithomerete ajukiria kunora kao waya kaina akanwa kuwa bethikira news ke tere yara ke tere from bethikirire news is connected ko kumanja mwana uyu na untu bo bundi ndenewe ando akara umwirare kana ngogichio ijanga withithia ngogichio ijanga malendio ya yokagwa chukuru akagwa chukuru ire kona chukuru ire mbo mutethia ne yukona kithithia so mwikire kirundu bu kana mu support kirundu bu gukona akenda kuthithia kethera ukona akenda line mathomo muno mwikire kibu etha ni untu fulani ukona akenda thia na njara cia kana talent fulani mwikire kibu no mwana uyu akakora kigwira irwa kuthithia gintu kirendete kuthithia kuthithia gintu kingi kithuku jatire kugaga jandukene yetu thai na ndi kugaga uninde ndete kwa mtangazaji kandagire mtu wonsa andagire support ukuona tona ndi mtu wagatura kuona ka bateri bakianga news akaibo bodo kwa kodia ndingithira ndina bateri ara kana ndingithira ndi ara tere mbabware nontu ndingithira ndonere support nukuona so nekiro kiruntu boya akuthithia nontu mwana igawa bodo kumbulira kuona gimuciari kana oromo karetie atikwenda thithio ntubura wendete kuthithia na ingwenda aciari betu bonde bakimero baitakiri ne ciao no kithomo akiyo mbotheria mwana iyo watoe kwa akiri ibeite nontu thaiji no kona twina tikene constitution irejire cia kuritana na kuthithia ndo na njara atita aga daktari kana tuika ndo babu ba news ba media kana tuika mwalimu kana tuika pilot kana engineer lakini ngugira kuthithia na njara ciawe terere mwa mbesha ya ira bukwana bukwana that's why tuna those tikene constitution so kona mwana agithukira kombe kia njara nete na channel na mwisho na mwana uyu akagurwo no ntu ya muciari no mo supportete ti umweberio mwera ndendo tuika daktari Kenya adaga tuika daktari Kenya atia na atikumba na yu ti kohewe atina nya passion yo thumio kona oreta cibitari ukethera kuna ciuria u inasira chini etengo giawe iyo kona nya ekora eleka mukuto kumthicina kana mbira ro kwenda yani ari kwari rungi yaki ale iki no ndungugire ere rwathithie muga gatindikire kuthithia ngugite we kana nuona ganya ritani bamwe betu kona ai ite koe mwalimu uyu
nontu athithitie kosi ukona uyu atabatere kwa mwalimu pengine abatere kwa nyamuntu secretary kana na ndi bathai baretwa office administrator wao te secretary aretwa office administrator abatere gweta laini ni lakini achiari nontu bena wontore bora family yetu ni alimu ake na family yetu ni mandaktari ake bomutindikiri ne mantune nyawo kandaktari kinya nontu family yetu ni mandaktari ake kumbe mwana wala laini yote ni mandaktari mwana wana yenye mtangazaji alina gweta kwa news na kuripoti na aina netere nini rakona no support na mwana wana mathogani akora alina good mental health na atithira alina stress yes na te aciari bombo support mental health kana kaka yeno nto family setup ni shape mukurire yo mwana kintu kambere kumwariria kintu kio kwana twiriria tha ici kana na aru tuli aja na gwetere babu mbethirite ndaja ntuko ija na Kemero TV gukurukira mentorship ya boy child ku create awareness ki mwana kintu gitumi sana so kenda mwana uyu akurare na mathoganio ja mega kana mukure yo thera yo mwega ya muchiari kana ngandia niyo kana orokara nawe create time kwariria kana kau akwa kaiji nontu bwena kwa jaja ukwa tugana for example ugo mami oko ethera wina time kumwariria ukamwira my son owe ukombana ndi kuona we muntu munene muno ni motivation ni ndongi muno yani rwaria ro kwaria na waya muciari irwaria ro kumuonia kwena kumbana mbere na gutikirigiria uni nkombana migambo ire kuma kanyone gakuria muciari iruma migambo positive igurira kana kamu amwira baba kondo na wejete na kigari ogipakaja onkama tombiki out twena bagu kana ketha ni ujue kana ni anti ora wina yani untu bora bukona ngo nyama amikana baba chiari bako bempendera ya megaki so nyakiri nawe kethere kiringaga kwina ntu berigirite mantu amathongi kirini na ketha kubobe ko antu bako expect no mpumbane otorone ngakikisha ngo prove bo yes kana right that inkombana lakini we imagine tere muchiari yake araidia mwana na language ya etanara go kawotheri okawotheri ya bagu okawotheri ya nyakwa nyantu benu bonte ibotheri rwaria rora mwana ora agakura ate na urenda nyumene there mwana wina gitumi na arena mathoganio ye sasa wajari health language yeu kiri achiari betu bara kana mtondo orotegete TV ya Meru TV ni umekanywe gakuja muchiari kwariria kana gakaije na language go kandunisha kana go gatainya bru kana jaja go kumorani pengine no kono ndio muchiari kwa jaja Biblia baadhi nyimbe dambo no kinije Biblia nugaga otoro na gikuo bi rumene rwetu so ja muchiari ntetho kwaria gururia kana gakaije ichi komutharima kana ichi komwikira rana aria ruri na kitharimo nyako tuka mwana uyu kaatitie kwatia kire mwana inomo uti mwana utiataia na aye wandinje so nyake thera kathithitie makosa ja muchiari ogatamuka migambo ime igurura kana gakaije no ntuthuri kana no for example na thithitio ntubutibui gutuka na ndino ntuna atirie kana na remere kumuruma ngaki aba mbingu ithithikirite ukaria ugo kawo theri mbingu che mundu na chithithikirite igakonifirm that ugo akareka nandi kabanya waga ungi no ntunuthuri muchiari okire nyagukira ne gamba na kwari iringi kabana ndi nyokire no ntu utamuka nteto chekorani mwana ora no ntuna atiti kabokire o cool no calm down omwaririe nkurukie gutuika kumukemea itanaro kawo theri nyama gundera wangana u akari yago iremari jare antu benu angari ya joju angari iyo story yote ifai na repate na ngoba kero otomba kuma otoso ayarume bangi ari mutetherie ntu for example no ethire na rekirie cukuru akurikia university thaiji no kuona ngugi ura gugukara thaiji yo tumio kona muntu akerwo iditane kuthithia ngugi njara thaira mwana ora rekirie cukuru na atena kwa gwita tikagitha agukara ndo kimuthomera umareta ino mwere umarete etumarete tena eja kwa Meru TV atonya mbere kwa news erino apana na nusiria ndo murume atina ngo ya ontobu ni nori tobu nengesa konja ndo murume we stage ne kwethera ari na family yawe kana
alina uwezo wa yani akinyere stage ile gwetieti diarewe mako na thaira umere jara ne chiachiari ondo rekiria college kana university ri meko choka kaire gweta kuwa mami mba antu bureta kaibu kindogo ora bomba kwa device kana nyaka kaije kana komba kodera gategerete thaira ikinyira bondi gotuko tena ngugi wena ye kurita kana nyano rekirie chukuru kana nya kethera te chukuru urare te ngugi nayo kurita na muno nyamba ri ba graduate ba barekete chukuru na batena ngugi nontu agukinya monko gya na thina mathuga ni stress cia kuthugania na tangathithia accept gwita ngugire kuoneka ngugire kuoneka akingugi njega na ngugi te gugutonyia mantu na jatibui mite murandi kana upate kitu mwicho ya ntuku nontu kira kingi gyo chumbura nyambo ichaundi thaiji teri nikwethera na ina rekire chukuru na expectation cia kana wirigiro bwawe kethera athomete kwa muntu mindia no rira mero TV kamwandika no re bakaita ngugi no tingi me wantu korondira na security na ibengia muno ba office na ara tu ngugi no kethera muntu athithiti account so ejete specific go chwango ge account ejete otarera company yo ni malabu ande ugachoria gatutarari no gututarira so wajo mwera ngugire re one regular guard kana sonjo kawinda harita kandigiri yewe ateka thora kauga gweta kwangu ge sonja ntiomba na u akorerwa nyoy na digiri teri mwicho mweri otengo ni ole digiri ile otemeria omaga na rongo otemeria ukaona wewe nayo au nikaona yawe na first class ona lakini bado majukumu yanakusukuma au na pesa kwa mfuko kabana ndinya witetere kuoneka nonto ngugi oneka wingo gine oramenyo utumba kuona ngugi nyomba ngugi oneka wingo gine nonto riro komba ku socialize na antu kwaranira na antu umenyekeke uyo nyi mtu thoni angano hathithio nto yabo so nyaka nafasi kaka ukaigwa kana nafasi ngodorona mtu gukura ntigite ja komberano thithite survey ko mtu ro yajo kwanda survey certified survey nju lakini ando karera nyomba ko enure ukambira kuchwa bangi anga kukunda kasobia ngaiga korenga stress angaiko inga to stress mwichone okwa depression so boy chaundi urota gete na ro Meru TV itangogere kuoneka wengo gine ni connecta ingi bado to kinyato kinyete teri ni nyango cha mjengo mbitete kuthingo gientaita mongana ru anjara chia kwa chiagire mara majateka ndi buga jakaro ogwa ntukwemo ndo bo mjengo na aja yani maru jara jo mago to kanjara bitumba korwa ndo bongo gira mbitete ikinyo kinyana kinyete lore kire chukuru gutengo ki wa karagu so ire kuoneka niyo gaita wengo gine ga connect nengi jakinyano ngi da connected na mwango ge security na morogo no ndo bomerete walimu okara nyomba na ndo mwalimu wa chemistry na math omenyo tirore gakinya mwalimu wa chemistry na math otirore gakinya ngogi jo gochwa kuwo wonju itengogira ikuoneka ntuga inare ko ndo tia specific twetibine lakini muthako yore anda amwere ngogi security okari ale sonja chukuru fulani within Meru ndamoro go itangogi na heshima itangogi bwaga ya mtu tata shukuru yani itangogi ya mtu tena ndigiri no tukira kingi kabachia ya kiburi kira ya kwethia na thomi ndamoro itangogi ya mtu tena ndigiri ya oteba chemistry na math ya gukugira na imbiyo ande one time mwathani akarugura njira ruye awitha itangogi no ntoni ntonyo obisine na arankaria na principal kamuria muthako wingiti no rona hari itangogi ata engi cheka orango gienderete akambira iso jo no mwega twi sawa buru na itugushukuru no ntongwira gwita ni njaga buru ni muthaka sawa ruye ndaigwa PR we sawa public relation yewe sawa na ndi ndera muthaka chumia kagitaka kwira mwalimu uyu gatakinya thithia rieto baga na oga pretend thithia kuma ngoro neku ngugije nuje kagita fulani gakinyere ndera mwalimu na ndi ndera muthaka mba mabaro ajaku kuonia ndeta ndera mwalimu ni kisi gatokea kanya gakauma kanya ka mwalimu mathambu kana chemistry mahali nyako tukati shukuru eje nyakire principles ya chore baku muthako uyu please muconsider mwalimu karigarire principal karigarire ambera muthako oria yani mwalimu mathabu na chemistry ndamwira hi nuje no ntore na dithirire tore abwega mwalimu uria nyethera ti au amwere ngugi akugwa shukuru fulani within Meru batena mwalimu chemistry na mathabu ame ko murifano imenjitire muthako we tayo ngugi na thai tukwaria ni mwalimu shukuru yu ande ari ngithera atejere ngugi nere akarire nyomba ari ngiona werugu atengiona yes antarme riaba okulukira maumo kana challenges ni bedera barena mudoro sana na to kutomba kwethira tukimanage mudoro yo
kiri boy chaundi kana kana muntu munene Ponde kana kakaeje atu wetu arume in general. Arume bonde in general. Me agwa tuka rira ena stress kana ria gukurukira kagita ga komo atambe twaririe jora nkwirire kana kanini mbere kareje baba kuma grade kuma PP1 nda gwethera kona PP1 monga grade what senior school kana kaje konde wora otera umanjare ne chamu chali na mantu ile simu ndo urawe njare ne chamu chali no urawe na family bonde ile simu lakini ki urawe njare ne chaku nya mucheli wora otera irongeka ashureria wengwa watu kama mwana uyu kurukira mantu cha kumwa stress nena muthuro naye hau iko kagita karakega buru gakumwe embrace ithie tore gutumba tumena kimero ra ko embrace muntu embrace kugata mokai ko mukumbatira kana ko ngorija me agwa tu katere yo na stress na ko mantu cha guchumbura no kaga muntu okwithira ari kiugo kagite ne jakau iro nyaka ombociora tona ndiye muciari ukaja kuria raizi mwana kuko kintu kyo muchumbura iko kagita kara kanene gakumwa attention atugena ndi nyotera thire toke mo attention na aru okamenya mwana kweka kuthire kurukaira kunoga koma thogani riu irio igita ria rega ra kumureta kwe gwatuika no kumucheck tuganye go check on wa mu tuka kagita konde no kwenda kumumonitor enderete hata nontu thairi akona ko muntu kumumakira nya stress iro kale nacho ikomba kuthira na kingi atumba tere go share mantu joro kurukira kethera atikona muntu kugia interest nawe kethera te muntu ina interest nawe mea agakara chingirete nyomba achiongere meandarati wachetha nya ichurie meiba gukometi nya suicide akaichuria nabo kethera muntu kwire so thaira nto murume kana nya mwana onde okaeje aho kurukira kagita akomo jakau ja chiari kana nya friends kana ngandiani kana oro karana na ya nawe iko kagita kara kathongi buru kagutwika bote kumaukira kare ni nawe no ndubwe nawe mantu ya yo munogia jageta yethiraga nije riu no ngombe guciana babu no ndubwe nawe kila wakati lakini tere ango engudi example mtu akwiri akarare wenka imbie kareka mara eto enda kuringithania kwethera mtu murume chumbuka ke mathoganya na mtu akwiri banyo kwiri no chumbuka ke mathoganya ntu bakulusi mwendo oku thaire mtu akwiri iko kagita kara kathongi kagweta kwethera wina we kagitene ka me kagita akomo kawe riu akaja gutuka kagita jakara kuti muntu akona kuja kumwekera inya imbie kareka no chetha muntu ora wa muthikanya bwi muthiko ora rusene nyangwa wa muthikaniria we no ndora ina nogere mathuganio na atina muntu kuja nya kumuonia kwina wirigiro ukano bajaji mantu ya kawinda twinde to kono abweta kukomboleza na muntu kumwikira inya no yonjera nya tungo tugetira angambia nijo muntu ora naiga hai at least de nantu monkanya buka akaigwa bukane ni to kale nyaje ito bamonya bagasitira kurara na ukwawe nijo no ntwe nantu kakitena kauga komo atino ga muno imantu yare wenka akaja kuthira ari wenka buthira nya ngana chiora ire o imagine urusete muntu okumwendo oku no kaga muntu okuja kiwe ukarate baraba ingena ndi nyamba beta bakambira kunyoncho bigenda ba relieve stress ira so the same case na kana kaije kana muntu murume na ira kurukira mathuganira ya momo kana kunoga itu ithire tu na weka gitene jakau agatiganirwo kagita jakau wethia gaguciethia anga ithu ibangira bokunywa langu njije we tumetheka twana twingito twije ba twika botheri ba depressed mwisho no kona naraumira ndo ari wenka akambira ko yakarande wa boteka uno ndokiongoki thukire no ndothaira achumbuka gatonere muntu ku kireja kana muntu kumwikira inya kana muntu ogushia nawe meaba o can distance yourself kana jamuchiari kana woro karaia na mwana uyu kana nyaja mwekuru mukuru uyu tugenyi mwekuru kana nya muntu munene lakini atina mwekuru lakini na family muntu uyu aketha no kurukira mantu ya momo yo no ya mathogani jawe no twe okwenda kugia interest nawe mwisho na muntu nya gukwena ogwethera kwire lakini kwa tukatha hayu no gima thogani bwe nawe kila wakati kajora iria mantu jara no tutiromba gweta tere utiromba gweta ku comfort muntu ambirwo mwante turia cyo muchumbura utimwejeire cyo muchumbura bukambirwo mwa mantu janja ya turainete goro kansene ya pastor atumiretie nuye jara ya muno ya ume mathogani na mwisho ne ombe kuhila
nombe gukara bwega so thayu okurukira kaita ya kau iko kaita kara kanene gakumwenda kwithira we nawe lakini tutikugendo thaire na kaita akomo ambanirie na kuona kana kaiji kumage kanini kenda akora kemenyaga ko ikendia kangi ndi thayu mandu ya umira yo tuka ko gintu kyo muchumbura mathuganione gerie ni kwa avoid akarari wenga no ndo akarari wenga stress ya ciongereka uigwa nkamia uri thuganio ndubura wa buthugania kaili na kairi no tena mtu na wako ciana so nyawe na boyfriend Terry watu ukakuona stress yo kurukira kaiko kagita kara kaingi nyawe tu ukakawe ngogena ukara weche ka onimu muringira thimo mara maidia unenderete bwaga ukanoga tuli hamwe na gonye ndoro tena mbecha mandu yakabwa mwirera nguje gutuma igwa Christian mtu kumumakira utenge tukingi kithuku Terry ja kwethera we na mandu ya guchumbura no tena guciare yani yugo kiugwe so nogaga ukagaro noga yes Ibaya sana Bwana Eric na hata asiari baba tere kuthithia kutira bare na relationship ndia kana usore na twana toto tui njira era ndongia muciari gutuka na uchore bubwaga na kana kawega kaiji mwana uju ikumwonia kintu kia mbere na gitumi na gitumi jore ongi atuga wona kana kaiji na gakari uri ukonia kara gakari ke na gitumi kenda relationship ekuja muciari ethere kana ngandia ni kana uwevo na kana kaiji kaka ethere bui muonie ari na gitumi na ndiguru nera tole ne community na njira imwe kanengi muonie variewe utike ntu kingi kithera giki thongi tere ja muntu kuonia wina gitumi aja bosi wenu akeja ya gwatwe kale ona gwo tingo giwitaje na gitumi ari yakwera na ndio ngie kuthithia aja wiguate utikona morali kana nya self esteem yakugie na ma lakini jamucia dio keyo kaonia kaije kara kena gitumi na wina wirigiro bwa that yotoro babu kethera bwe bwega akona ko ndi mtu gitumi so it means now make it in life ko nyaka ya kuthera kuiga ko lusobu kana kugera njara akonu ari na gitumi akona ondobo baba kana mami kana jojo kana urokarana kana kauna ndugutwana tutena ciari totuici urokarana wakamonia akarake muona yena gitumi na akimuraga woka muntu munene akona ko una kintu muntu akona ndene kwa gikiega lakini we imagine na ndio gonya muciari mwana uyu rwari ro kumwaririo ari mwariria rwari roti kumonia kintu gia ugoka mwamba andi irango jimpyo ugira mwana akamwamba ni mwana munini ri ko urenda kumuonia mwambe mtu mwana kana takona kumuonia baba kandi nyaga acho shwale ri nya motivation ire kumakira ntu bare nabo utio motivation nya kumake marwari ro kumakira ntu bare ba kumumenyera kana bare nabo ya aciari tutumwikira nya morar akona we mtu ayo theri andi uri ari language utoma mwana onyako ri na ndi shwale ri kunga mwamba da sawa ondo jakana kanini kaije kanini kameanga mugwanje na ne komi gukaroke mwera ugo kamwamba ugo ntikono kia muntu gitumi akarakiuga ai mwambe muntu mwega ugo kuga baba leo akiuga kamwamba tukara for example nyanga ko yukitie gintu it is good yokamu kalidia ndi wa mwera kuyukie gintu terombete makosa na huku kawe ya mjone kwa mwamba no kathe kono kaitwa umoni uga kuthithi makosa lakini ukaruma mwera ukona ino urambirie kwa mwamba njeji kwa yukinto ukamwamba ngokaba matheri yani uri muringithania we muringanisha na ndu botheri baraba na thithia maovu jara manene ndikuruna ici so it is good ukamuoneria ari wa gitumi ukamuonia imwano mwega no mwendete na kinya kumuonia uturo bwa bwa nyumene ibu bwega na bukethera bwe buthongi bwa bandaye yes Ibwa sana Eric mwerekerio kwa kambira ndeka cietu ikuthira twire uge bwaku bwa muthia oni uge bwaku bwa muthia kiri mtondo rotegete Meru TV ntukuja narua twende kana kakayeji jakana kara kangi bwere nkire ikia kuthi kiara muromo kitiga nyoro ko ndi maanisha kire baba je Meru bwega ndi maanisha kira kiomba kuthiria kana gakari nya gakayeji no kiomba gukathiria ko mwana no yore ongi ana bonde tubende tubekire kenda mugongo jwetu nyatuge jwa Meru kana junde juthera jwe conducive me utumba ko kona conducive uturo butumba ko bubui na bore na balance kana bore kuo wetukaga komo ureria ongeitia me nyamba no bakeja na bakaiya babu buthoni ibabu karingo angeta kisi cia kuripana ikaumana
ikomakia mwana otiganirirwe so bukageria ko neutralize crime ireme nontu ana baba ingi muno batuije barekanire so mwana onde nendwe na tukethira turi na uturo bubwega kana gakaije daire gakendo yakara kangi atrisi nya gwatuika gatitia gutwika gakuru kangi bethere baria mobonde gutwika kana kaije na kali bonde bako sawa baria variant na njire mobonde yes kaza se mwanya bwana Eric bantu bakona kanya kakuya ototara nkeregera okay ringi na ringi mulirire wa Mwiru TV no tekera katanta rukirero rwari nkeregera okenera na kinya kwibora thoma okoni rwari rwetu rwantu kwirwari etira wina kaita kakea unuka mbita tiri babu